MLA kanong po uba Amiral Bonds im nuntakas ngi ulalit banjurip ya kamadan artificial turf hagisnong umbuda kabadang pentray shat bat kabadeiru kawai niki madan kabaki khun samla kila ap khmi lenti ding ban pindap no ya ka nakabenta ban yo kilan hagani ke jingjurim ha ke jingdon lang kino yalam shnong ka umbuda bat mauro bat kumjuru ki sports club nakite ki artli ki shnong nakalyang UMLA ulapin pau ke jing ngohun halor ke jing pentrei ya kate ga madan bat ke jing ya shat jongkakam bat khmi lenti bashan ansala ban pli pat ba no ya kate ka madan yale kai kablashna hakarukom kabajanai na kabenta ke jing mentoi ki khon samla namar kumbalong hadu menta kakam kalayat kumban riu pusan hadu nyo phau persen ke jing pentrei kuman shupin pau baya kate ka madan lawan banbu mau nongrim do menteri rangba ke jela ha ubnai leber aja arpusau ringkat ke jingmang pisa kumba shipho point khandai phulai klur lingba ke state sports council ke sarkar jela ya yo kalak ban wan benjungo ya ke jing menteri ya ke kam an ya ke ne ka synthetic football turf ang ne approach no umbuda ke jing don kat jong atli dor no umbuda Moro dan bagi atlet di sports club untuk atlet no kumjuru ki engineer juga state sport council kumjuru ya doktor betray di layo benjungo benpe jingya trong kam berkum kejing pentip syaki ba kamtam ya ki kum samla ki ba dan kebentar ke crowd nak kebentar benkentiu ya ka football kumjuru di ba dan kemensim penyesim bentar lagi tournament ke bakher kajinga inti jong kam adu mentar ke longkum ni seperti pipi haka bayade bat kini ki kenro lane ki returning wall ki badan kat kum ke provision ko DPR kilala ban pendep almost 100% sekijing duna hanjang so ini tan sembah 100% nangta haka bede bat kani ke chain link fencing kani ke badan saudong ya ke bala care ya kani ke madan haka ba ya kani ka kaliang ke badan gedinggol ke jing jerong jong kani ka fencing ke bala ke chain link kalau 100 meter bat nak kani kaliang naga mon naga diang jong ka madan ke jing jerong kalau 100 meter bat ke jingnya jong kani ke kam ka long masalah kumno banyak pesan tu 20% iye nangta hakawede bat kajing sna ya kani ke galeri kebadan hangi ka VIP gallery kom dressing room na gonta ke atlet team bat ke official kam kelanang ya sya bat ka jingya jong ka kamru tolong kumta kedeng jong ka nyopo adu 20% bat hakawede bat kani kamadan ka begidan gonta ke bengiyeng kepada ibat kaneka preparation of sub base lane kejing penkrek kejing penbit penbiang ya kaneka try jong ka madan aswa ben pensyong ya u ne ukto bolong sintetik kejing penkrek kaneka sub base ka kam kelayak lang kumba ratusan ndai % ni ya kene kisah sangat tu ni kejing penbit penbiang ya kaneka sub base bat kumju ru aga bede bat kini kinala kemudian saudong di drainage kini ro long papo do kandai persen jadi ya kam ta basak manta bat ka bakongsan ba kade keneka synthetic dog lane plang artificial mo bolong synthetic wan siang no ndala dep ya kane ka soap base lane keneka ka tanrai jong keneka madan ka ban pensyong ya ka badai bat keneka laying of synthetic dog adu manta empat sedang nomor bagalenti juga kamar wolong kumtai akan dep syai kene ke sob base masalah ban siang ya uneu sintetik to bat ngingit scam bagandi gede ke benta ka ba kadu ke bede siang ya uneu to aga bandala bit labiang gini baro bagi yo pan sedang akan pendep giwi kam ke badang sa ni bat ngingit scam ba nakaliang jong ki atlet dor bat sedang nagaliang jong aku family ki sports club bat ki samla jong kadong kathani ni anut dik bagani kamadan kan deploy bala bat hadu mentah ki nya jong kam tolong quite satisfactory ni semua komen ni yang nya jong kam
kijing duna gidon baik ya kata melabiang ni tak ada ngiwan ban inspect kat sini yang jeng yang kam ban haju popor ban lap ya ki kat tu kat ni ki jing duna ki badon ha ka bagi ai jemut na ka banta ban ile kat bala ban penbit penbiang na ka banta ka sustainability dong ne ka madan ban kwa bagan madan hadin baladep kedi ban ne kedi ban serve ka purpose na ka banta ki pun sam lagi jungi na ka banta di tournament berpair ki ban sepenyai akan kita dong bat tanya jungi bat ni scam ba kat kum ke jengbu ke por ustang kat tu kan dia benai lala ban pendek ayo min yo ban di pai ba ni ban penon kam ya karu na kon ta ni koi jung samla bat ki pai ba bat ka bakat du bolong ke sin ke jeng ku beli ke kerpang ya kedur bar senong umbuda ka ba lai song bhai ke ni ke jeka har jing senok ketilang sport club kedur bar senong mauro club ai rilang na dubus lang dan sibun gijeng bangyai lang ba dan re kuliam syom le ino kini kerang ba ru kita scam gijeng mod kita subun mensip long ka kam ga yat kemni ba ni so komen kum mat dan rengkat bat kini kirang ba kini snong na ga benta kono ben penting kena ba kini ka kam kini be bat ni pau ni songu ya ka sport department sport council ini gidan shigo ne ki andre kele ka kala ka supervisor kam na ga por na ga banta gi ne dom kele ka project 55 to 70 roughly kan long kata di overall marba major part ban le yaw new synthetic to kadang sa sama gane kam di ka besimpor marba ka material ka suara sule be dan tang ba ka component of work ka we ni ki major component of work ba yang ni kita kadau kawan non 100% kam overall fiscal progress